Arabic music class. Da kajing sengulem, pat kajing sengul benut, kabaknau. Habang nak duk no ya iwe idkot. Iwe idkot juga ken hunjung i, ringkat ipara jung i. Ngamla sengul, ngamla ban medul kat kami kajing sia kawan shop. Kajing kasem kajung i pat ken hunjung i ruk hunjung. Token lihat ngane tu siapang kajing ya inti jong ika finia nong sifat kakit style require jong ika finia ila sedang ke kelas nadu usian arajar arpau hau hau menai match senam ajar arpau ika finia ide ikana ibadon lupa kasap nadu padang red te ikimi lapha ika finia banwan join haga kelas ka jongni ika finia ide ikana I member basan ngale dream bhai ika finia nadu ba idang banang red but masuk komen ro ka joko pol mar ba ila pendep ika training ha ka jing madur jong ngala mut ba ika finia ide iban sa alam ya kakit stara di hawit kawai kapon bat kan long ru kan kesana bentar ki kena ki berangwan Henry uplay ulap plan di pai kini ki e baro next scam ba kawai kasingin sa kenduk ya kenduk biang bat ika finia hoy wala kata imla banir wai lang bat ka kwaya jumi Henry yang next scam bat mentai arwai lang bagi annual habene ika filia ila yo ru ban simenta kilai teliki official video ika bang na penwe kata kawai use bat ka baar min sin badanglong bat ka balai thangai ka syarat bun sin ngakukum kami hikai ngayo ngalakum dom kumai I namar ba haka pot training ide kena baku ngu seneng bah ngasat alam program I keleng namar isa majan bat ngat ji alam program I wat kataru habang ngalit bani kai kwaya kiwe pat ki palang ong I ban senran nga ika finia ide kena pat senran nga man ki jaka habang ilek program sabar kejelaru ngali alam ika finia ngalajit ya I ngapedeng kena baro bat ngangit scam ka finia wat lapim don shoot bat ni akan kapor bat ka koya jongiru ring ngangit mentap hidon ngapedeng kajing keman bat kajing sumpah lembat try kan rat ki kwaya ki member kwaya jongi habang ki osngo ya kan kajing jia kidap da kajing gendet pat kajing duk nong ka bakrau tam hakatu ka mat wat ni kino hikai baro ngim sngo langit dan yimin pediang ikan in ngakum kan hikai na duk pa duk sngo ka kubor alik sa hospital baru sisi hadu isteng siru ngam pediang ikan in ong baca dia bagi kan sakit yang aktif let's so kafinia bat imaya iparajong I utrai kendat bana jerong unda ringkat ya kaying kasem bat eki member jong ibaro bat epi baro ki parlok parajor bapien uble pentingan mang ini paro bat kidon ruk sibun kibriu dan kinong kersan ya kakit stari kibala ai kajing ka message ni kaji kentin kerwa kiba ai na benta ika finya hagani kapon ngagarpat I Miss Joy
ibalong assistant teacher ipule hikat ng jongki. Kani kalong kakubor snolan kabawan na kini ki parlok ki baju kersan ya kakenhon gajongi kanjoro ika finya wala kimla bandan renggat bani kani kapor ready don gajing snolan nak menta kaying gasam kula du no kula ki armut ki mensin ki bakora. Kabut not happy kam jusa yaki para pipe tijo uteng rukim jua laka sapim juting kai hiyakin utla sojing ruai senda utrai menta piwai ondon chujing
Om Don Shushi Kam He